numan mulan dan nak mai mulan iyan mai ngok kalak sa mong matai nang tani bo taman lesson mena win chai bu David atong onang hayang atawa Bible ma awang ba Samuel apong panmanit aleng cha mapu tanga macha 1 Samuel chapter 17 verses 1 to 51 taw mong mangi kalak no mande iyang bukia awian na new ba win chai imana kawang hayem lan ngonang win chai bu hayem cha kawang bu moi man taw kalak sa no mande ha ka nyo painang tani o yalak pa taman Bible mapu achaw ngau lai mapu win chai bu na ha cha cheng bu ngau da taman la ya Bethlehem ma chi si semen bu kata ma hayem lan iman tat ngoyang ki 8 of them ngo bu yo ma hayem akamba youngest mena David ngo David ta iba win chai iba jing ni yo ma ngo bu na cha ngo iba win chai bu sha yi chi hayang boy ka wang da ating lak bu hayang mong yong bu hayem cha ngo yang ki hayang David ma kong ki la ha harp na music kong bu heng hau amayungo ha ka ngo bu hipak ma Israel ang ba na Saul semen bu ka ta ngo yang ki over Saul ang ba mong sang hayang to nyai hawan de David de sa bu music kong ki la ha kong lak chin na se nye ka kong ngo yang ki ha ka ngo opai bu hipak cha ma David Ichelan Israel nya pong na ngo pu nya pong lan yo ngo pu David Ichelan no Saul ang ba fai Philistine lan fa hok lak china se sap chu ma ngo yang ki to hi pang ma ni tali 40 days mong ma nap che ya che se Philistine lan Israel nya pong lan da sap nyek no challenge na meng iman ba hok lak china se ha ka challenge na meng ngo yang ki Philistine lan yo ma naw mai cha ngo I mena Goliath no I de Goliath se min yang ki I ya tau bu de 9 feet tau bu ka ta I ya kolang no giant size ka ta cha ngo yang ki ado ngi yang Israel nya pong lan na nyam ma tai no imana nyam do Philistine lan fa nyam ngo yang ki ha ko ngo wan de David ipa David de Ichelan fai haulak china sa ha hing ya yang ha ka sap chu de shon ha ka Ichelan hang ka ngo ya pe ado de lai na tai do shi yang David ta Ichelan tang de ha ka ha hing ya shon yang ki ha ka David au pa sap chu ngo ya pa Ichelan David de hang na ha to sap chu de no nang pai bu se yang iman I de ti David to sap chu mo ngo wan de Philistia to sa bu Goliath Israel nya pong lan de wan na sap nya ke ngo bungi yang I mong de yamai bate yang I ya Saul dang de no Saul ang ba dang de wen yang I yang ki no man mong sang ta dai mong shue ta dai to Philistia ba fa hok lak chin na to dai la kai se David de Saul de ha ke yang ki hayang Saul ha ke wan da Saul le David de cha yang ki nanga sila haja ngo nang na cha ngo nang to sabu Philistia ba fa hok lak chin nang tai bu ok lak hane kama iya do Goleta na wanda mo we hok ka pai bu naw mai cha ngo nang se Saul David ti yang David te cha nyang ki apa ni yo ma ngo wande ni halak chin na pai bu yang kong mai lang hai sap nyu no lion hai bear hado pai wanda to ayak phai tu yang ki no yang kong mai lang hai to sabu sap nyu chu ma bu yan bu ayan ni ba ka wang ayan ni ba yung wan ba tingi to Goliath yak ma bu to yan la ka cha se David de Saul le yang ki to jing na Saul le yang ki hama mai ti ki tai do yung wan pa nang phai ngo lak se yang David da Goliath fa hok lak china aka Saul mong yang ki aka shon yang ki David de I yak ma ni yom ba wong joy no to staff hai to long
5 stones long nga tun hayang I jing long ship lak china sa long ship bu sling no ado ya yang golet fa hok lak china tai over golet David ngia pa I yong mong shi ngai hayang golet David te yang ki nang atang da to ni yom ba wong choi nyang pai lak tawa kui ha tawa nang mai khui lak hayang wang halan te hayang phau yen mok lan te pha lak se yang golet David ta ka ngau David ching yong yang yang ki tingi nang apai hok lak chine ngau hai yang phai yong nang no hayang poi tawa nang tang de tingi yungwan ba min ma pai nang hayang yungwan ba tingi nang ayak ma phan pha lak se David te golet yang ki golet David pa hok lak china yong David to mam se wen yang I ni khok ma pu no I jing back ma pu sa bu long cha ya yang to long ship vu ma I câu yang to long ship yang ki ship padam to long David golet jing shi keng de sha no I jing forehead de sa yang to golet to ma tui da to ni David te I jing long ship vu sling hai I to long cha phai hayang ka wong phai I golet de sa bu kholang giant size ka ta tang ma I ok pungi yang ki na halan tingi numan de I hu bua no mano David ki new balan wen chai hayang ka wang da ating lak bu phai ngo ka ma cha shin bu atu no taman ayen ma hoya boy taman na to ta ok pungi lak David te hi pak fi ma ka wang da ating lak bu phai ngo yang ki iya enyu I ba wen chai bu na ha cha na ngo I wen chai bu ching na hayang I in nyai bu in nyai ngo bu wang lam phai in nyai bu wang lam phai ngo bu ka ye I ata ba ya fan no ang ba Israel ang ba na ka wang yong man ba I no in bu ha do bu ngao no man de sho no I tam nang tingi bu to man lesson jing mong ngao alenga to man muila na shinga ngo bu Ephesians chapter 6 verses 1 and 2 Ephesians afungok aleng chai I taw na daw ha ke ina na halan yung wan pa ma no man na yoy nyu balan ngao chai do hang jing na ha do shu nang pa hayang nang nyu de Asia do ba chan bu ma bu awang pa ngao ke ngo nang kawangan no man muilan de muhimat shi